پیکر تشک فرانسی به برن رشن آمده پیکران و آواهین باجرن دیروکی درست کتو لگر گوتناوی افکار دمک درج دخوازی تو دبیجی تانهاوی پیکر نفروتینه چونکه او دخوازی پیشانگه که بوان پیکران وکد. نوریدین مدیلیوغلو ماموسه فرانسی 2002 دا تقاوت بو و پشتی ویج بو که سبرا خو بینه دست به چیکرنا پیکران کر. او پیکرن کش بو وقت والا دابگره هاتن چیکرن نها تشتین هری خوش و پیروزن اجبویوی. ماموسته نوریدین دبیشه او تایبتی به کبری آمده ایرش پیکرن رمز و آواهین دیروکین باشه چیدگه. Olanlara erkek taş deniyor. Şöyle delikli olanlar, onlar da dişi taş. İki çeşit. Hejay gotine kevri amede navevi bazalte. U du jureynu hene. Kudbejin yek nere yek şimi. Ew dibêje kevrê nêr ji bo peykerê baştir e. Remz û sembol xweştir li serê xuya dike. Hava boşlukları, hava kabarcıkları dolayısıyla delikler, boşluklar oluyor. Onlar da dişi. Peykertira ji te zanin ev hunerek zor e. Kedek mezin û wextek dirêj her wiha sebrek mezin dixwaze. Dibêje heta niha tu peykerek ji dest dernexistiye û bi perê jî nefrotiye. Ji ber ku ew dixwaze bi van peykeran müzeyek veke. Hunermend niha peykerê minara çarlîng çêdike ku yek ji sembola girîng a Amedê ye. Nureddin Medyeloğlu dibêje ez ne di derdê perayê de me. A ku min dilşad dike qedandina peykeran e û temaşekirina wan e. Bir tarafta müze, bir tarafta 3-5 tane gencin çalıştığı bir atölye. Hatice Kamer, War TV, Amed.